आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ झारखंड अमदी महाराष्ट्र विधानसभा मिखलगी बोट खोंबगी थबक अकनबा मवंगदा चथनरी भारतना मरोमदोम लेपजबा ngamnaba पाइखलकपा थौरांगसिंगी मनुंग चन्ना लेबाक असिना साजबा अस्मी हाइना कौबा मैचिन पिस्तौल चंगमा यांखै भारत लानमीदा खुसिनखरे इसिंग योक्तुना थंबगा लोइनाना हाइना सिंगना सिजिननबगी मतंगदा मियामदा खंगहनबा नीति आयोगना ngasiदगी जल उत्सव हौदोगलगनी अमिशुं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल ना सिंदुना नुपागी ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट ngasiदगी हौरगनी झारखंड अमदी महाराष्ट्र विधानसभा मिखलगी बोट खोंबगी थबक अकनबा मवंगदा चथनरी झारखंड की ओइना थाजगी तरहुमदोइदा पांगथोकदबा अहानबा तंककी बोट थादगदबा असिगी मांगोइनना केंद्र की मंत्री सिंह याउना बीजेपी की लुसिंगबा कयाना मिखलगी रैली अमदी मिफमना सिंगबा कयादा सरुक यातुना बोट खोमली ngarangsु ngaksel मंत्री अमदी बीजेपी लुसिंगबा राजनाथ सिंहना रांची लोअर डक पांगथोकपा मियांगी खोंगचेत अमदा सरुक याखी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोदरमा की दमचंस पांगथोकपा मिखलगी मीटिंग दा वांगाखी कांग्रेस लुसिंगबा मल्लिकार्जुन खड़गेना हजारीबाग की मंदीदा इंडिया ब्लॉक की भोट खोंगकीबगा लोइनना जेएमएम लुसिंगबा हिमंत सोरेनचो राज्यटु की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा पांगथोकपा मिखलगी मीटिंग सिंगदा सरुक याखी झारखंड विधानसभा मिखलगी अनिसुबा तंककी भोट थाजी कुंदा थादनकनी महाराष्ट्र दसु तोंगान तोंगान राजनीति दल की लुचिंगबसिंगना मागी ngamjabi थाकता बोट खोंबगी थबक कन्ना चथरी कांग्रेस लुचिंगबा राहुल गांधी नंगसी नागपुर अमदी मुंबई दा बोट खोंगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु राज्य सिदा थासगी निपानदगी तरामरी फावबा तोंगान तोंगान दिल्ली कयादा वांगांगलबा यारी MNS लुचिंगबा राज ठाकरे नंगसी लाटू दा बोट खोंगनी शिवसेना की लुचिंगबा अमसुंग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सु ngarang मफम कयादा पांगथोकपा मिखलगी मीटिंग सिंगदा वांगांखी पुन्ना केंद्र चनी मरफुनिपान लेबा महाराष्ट्र विधानसभा की मिखल नवेंबर कुंदा पांगथोकनी बोट मसिंगना नवेंबर कुलुमदोइदा तीगनी भारत मरोमदोम लेपचबा ngamnaba पाइखलकपा थौरांगसिंगी मनुंग चन्ना लेबाक असिना साजबा अस्मी हाइना कौबा मैचिन पिस्तौल चंगमा यांखै भारत लानमीना खुसिनखरे भारत लानमी की कर्नल प्रसाद बंसोटना डिफेंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का खुचमनदुना पुथोकपा इंडिजिनस मैचिन पिस्तौल सिंगदो भारत लानमी की नॉर्दर्न कमांड खुसिनखिबनी नोंगै सिगी सिंथानिंगाई ओइबा मगुन सिंगी मनुंगदा नोंगै मसा पुंबगी असंगबा हंथहलबसु वेरेलगी असंगबदी हंथदबा असिनी असिगुंबा नोंगै मखल असि अककनबा ऑपरेशन सिंगदा अनकपदा लेबा येकनबा सिंगी मायोक्ता सिजिननबा साबा नोंगै अमनी पिस्तौल ओइना नत्रगा सब मचिनगन ओइना सिजिनबा याबा नोंगै असि माइपाकना पुथोकपा ngamba असिना भारत लानमीना आत्मनिर्भर भारत अभियानदा माइपाकना जंगसिलगले हाइबदो मयेक सिंगना ताकले Zahi asigi December 3 फावबा दिल्ली की गुलमोहर पार्क पांगथोकदबा रेनबो लिटरेचर फेस्टिवल की मनुंग चन्ना ख्वाइदगी फबा नॉन फिक्शन लाइरिक पीगदबा रेनबो अवार्ड की शॉर्ट लिस्ट तौबदा मणिपुर की सांतखुराइना इबा दुबानी युमखाइबमना ट्रांसलेट तौबा द येलो स्पैरो सु यावरे साउथ एशिया की ख्वाइदगी चावबा लिटरेरी प्लेटफॉर्म अमा ओइरिबा फेस्टिवल असिगी हौदोकपा नुमित डिसेंबर 3 अवार्ड असी लौथोकनी मना असी पीनबा शॉर्ट लिस्ट तौरपदा द येलो स्पैरो हारिबा लाइरिक असी यारुपगीदमक सांतखुराइना नुंगाइबा फुंगदोकपगा लोइनना भारत की अवांग नुपुगलमदमदा लेबा ट्रांसजेंडर अइबा अमा ओइना चौथोकजबा फावी हाइरी मसिना लमदम असोमदा लेरिबा ट्रांसजेंडर सिंगदा हेना थौना हापकनी हाइबगी थाजबा लेइ हाइनासु महाकना मखा ताखी संगनाइरबी फोक सिंगर सरदा सिन्हा ngarang न्यू दिल्ली ता लेखिद्रे मसागी सही 62 सुख्रे भोजपुरी अमति मैथिली फोक सोंग सकपदा मियामना मसक खंगनारबी सैसकपी असि पद्मश्री पद्मभूषण अमसुंग संगीत नाटक अकादमी अवार्ड चिंब फंगख्रे महाकना लेखिदबदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यावना लुचिंगबा कयाना अवाबा फुंगदोगली सोशल मीडिया थागतबा पोस्ट अमदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाई सैसकपी असिना सकिबा बिहारी फोक सोंग सिंगना मियामना महाकपु बिहार कोकिला हाइनासु खंगनखी महाकना लेखिदबदा नुंगाइतबा फुंगदोकपगा लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइना महाकी पोस्ट अदुना मखा तारी ताबिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी
Ising yoktuna thambaga loinana haisingna sizinanabagi matangda Niti Ayokna sinduna thakai ama chupna pangthokadaba miyambu bhab tahanbagi thauram Jal Utsav ngasi haudoklagani. Mamang sahigi December da Pradhan Mantri Narendra Modi na sabapati oituna pangthokiba ahum suba Chief Secretary singi conference da Pradhan Mantri na phungdokiba Nari Utsav ki wakalon da yumpham oiduna Jal Utsav asi haudokadabani. Niti Ayog ki cherol amata hai Jal Utsav asi aspirational district kun amasung block singda ngasidagi hauraga tha asigi kunmari phawba chathagani. Ngasi National Jal Jeevan Mission, Department of Drinking Water and Sanitation amasung Jal Shakti Mantralayga khuchamnaduna pangthokadabani. Raja kunda pangthokadawriba Jal Utsav ki thauram asida miyamna ising yoktuna thamba amasung ising phangphamsing ngaksenabagi matangda wakhal tahannaba pandam thamli. Personal Public Grievances and Pensions ki Raja Mantri Dr. Jitendra Singh na ngasi New Delhi da Nationwide Digital Life Certificate Campaign 3.0 haudoklagani. Tha asigi kuntha phawba chathagadaba campaign asi lebak asigi shahar amasung jila chanipanda pangthokani. Campaign asigi manungda Digital Life Certificate amasung Digital Empowerment hengkathanbana pensioner singda pigadaba kanabasing ki matangda ningthina khanganaba honagani. America ki Rashtrapati Mikhal ki vote hojik makhatana thadanari amaramda vote masing thibagi thabaksu hokre hojik phawbida Republican Party ki mirep Donald Trump na vote chanini phutaret phangle aduga mahaki naknaba lamba Democratic Party ki mirep Kamala Harris na vote chani taramari phangle. National Sports University Imphal na sinduna ngasidagi nupa ki East Zone Inter University Badminton Tournament hauragani. Kumalampa Indoor Stadium da pangthokadaba tournament asi haudopagi thauramda Pawan Mantri amasung Manipur Badminton Association ki President Thongam Bisojina athoiba mithunglen oina saruk yagani haidi loinana National Sports University Manipur ki Vice Chancellor oina thopuriba Professor Usha S Nair amadi University asigi Registrar Dr. L Dibamani Raja ki Youth Affairs and Sports Vibhag ki Director T Fulen Bishnupur Jilla ki SP Kshetrimayum Ravi Kumar Sai NERC Takel ki AD Khelo India Samritar Laisam Amadi National Sports University ki Dean Students Welfare Dr. Syam Sundar Dat saruk yagani haidi. Anisuba CYLC Open Running Trophy Basketball Tournament ngasidagi club asigi kota hokre Manipur Basketball Association gi meeting makhada tournament asi singa mathak how ground leiba CYLC gi basketball kota hokibani. Bharat ki Mandip Jangra na Pro Boxing da World Champion oiba ngamba lebak asigi ahanba boxer oire mahangna All Boxing Federation gi Super Featherweight World Title loba ngamduna lebak asigi ahanba Pro Boxing gi World Champion oiba ngamkibani. Cayman Islands da pangthokpa championship aduda Mandip Jangra na Britain gi Conor McIntosh bu point 30 da maithiba pikibani ningsing bayai English ngani 13 da Glasgow da pangthokiba Commonwealth Games da Mandip Jangra silver medal lobangam kibani. Indian Premier League IPL isingani kunmanga gi auction Saudi Arabia gi Jeddah da mating sahi gi March kunmari dagi kunmanga phawba pangthoklagani wapam asi BCCI na ngarang lauthokibani. IPL isingani kunmari gi auction Dubai da pangthokraba matung Saudi Arabia da pangthokadaba asina league asiga mari leitana Bharat ki mapan da pangthokpa anirak suba auction oiragani. Auction asida puna cricketer lising machanga humputara mari yauri masigi manungta cricketer lising machama kunmanga di Bharat ki sanaroi singni sami mapanna mabale baki sanaroi singni. Arubeda maruiba pau amukhanna Jharkhand amati Maharashtra Vidhan Sabha Mikhal gi vote khombagi thabak akanba mawngda chathanari. Bharat na maromdom lepseba ngamnaba paikhalakpa thaurang singgi manung channa lebak asina sajaba asmi haina kauba machine pistol changma yankai Bharat lanmi da khusinakre. Ising yoktuna thambaga loinana haina singna sijinanabagi matangda miyamda khanghanaba Niti Ayog na ngasidagi Jal Utsav haudoklagani. Amisung National Sports University Imphal na sinduna nupagi East Zone Inter University Badminton Tournament ngasidagi hauragani. Pauloi jare.